là ngã đồ đi li push ta tiếng ngon dù anh ấy đang bình cái gì rồi mà chỉ là tin được gì anh ta thằng đó khó gọi đi học cũng mà đấy anh khó gọi đi ta khó gọi dù anh ấy sang mặt tiếng cái tiếng chữ anh sang mặt trôi rồi vậy sang mặt tôi chỉ làm cái gì làm mi tin được gặp cái gì nào tôi chỉ chi nào đi nằm dưới đấy đi nghe phụ chân cho suri bulu đi bố bé bố ya chết tất cái mặt nằm dưới đấy ya ra đi gì thế mà đấy Apple, allô, bye. Flankies. Babkies. Flankies 한대 주고. Flankies 남도 교시 flankies on. 스탠드시 한대 flankies. 줘보시. Like, subscribe. Let's subscribe. Share, comments. 아니 드링 가르가리 밑에 온 거도 있어. Bye. 상마 쪼요래요. 바이바이. 당아주 단다 딜레리레 가려주 디요. 게릴라 팻라 리레 닙제가 리레 안주요. 안딘 단능이 와이스 메어스 가지나나 디 나로 시당데도 아니면 디 코피라이트 리라 디친. 아니 니 다 voice message 샤샤요. 따디 가서 디 강강 째째도나 가서기 필터 보 통그리 어디 가서 조디리 야얀 뚱게 치고 야 당가서 finally delist 그래. La fête qui gagne au pied de caisse. Oh, maman. 안될라. 강바도 담라비요 로통. 아주 좋대도네. 좋대도. 뭐? 언제? 아, 근데 아마 아주 자동데. 어떻게 지나이 봐. 나 아주 자동데. 나 거기서 시방아가 넣어서. 땀겨라. 나 아주 백 상만 열어 안 딜레 그래. 맥도날드 부분도야. 부분도 맥도날드 가오도아. 아주 맥도날드 살리. 나 아주 단다 딜레리소 칼로리 샴질레지라레소. 네, 당주 인디아 게트 라치 인디아 게트 오라다. 딜레리소 캠갈라 아야야. 안데라 시당도 어디 Au début, je vous ai dit qu'on allait juste la date. Cette forme, elle a été 야, 땅 아주 봐도 될 무대, 아주 봐도 디나 쉬어야 돼. 봐도 뭐 쉬지다 돼. 디나 쉬어야 돼. 아주 다다. 다 내일 뭐 빼도 돼. 내일 여기 뭐도 돼. 상말 있어. 다마 데데데래. 예. nga de la nam shi pe ko tin so tri tada nam shi ya ashtura tri ta paneni mi twenza sa tsangma se de ke ta mas ta nga de ta len ji so ta de ta mi bro ga ma tsanga ya de shi wal mi da de 어머니 친구 배송도 야 다들 가서 렌치 줘도요 아저 가서 배가 야다 다들 아마 대사 뭐 하시도 돼 아주 쉬운서 인데라 Frente a ustedes se puede apreciar el encanto del estilo moderno de una estructura metálica. Este puente, dedicado a la alianza franco-rusa, fue finalizado en el año 1900. Ponte Alessandro III. Davanti a noi il fascino di una struttura metallica appendice da scultura in pietra in bronzo in stile Novecento. Questo ponte fu dedicato all'alleanza. Oh, Alexandre III. Ein Beispiel für den Charme der modernen Metallbauweise. Die Brücke sollte der französisch-russischen Freundschaft gewinnen. 亚历山大三世桥，它的现代风格极富魅力。
金属桥身当时1900年的石雕和青铜雕塑，它是为纪念法俄结盟而建造的。 À Tribord, l'esplanade des Invalides marque le début du quartier de Grenelle, qui est aujourd'hui une partie résidentielle de la capitale. To starboard, you can see the you can see the French Ministry of Foreign Affairs, better known as the Quai d'Orsay. Tribord enseña las relaciones exteriores de Francia, más conocido con el nombre de Quai d'Orsay. Triborgo si trova Di nel chiamalo da Ministero te. degli Esteri, Pardon. più conosciuto con il nome di Quai d'Orsay. Steuerbord entlang der Uferstraße liegt das französische Außenministerium, das von allen Quai d'Orsay genannt wird. 右舷是法国外交部。 Orsay Museum. This was the former Southwestern Railway station. It was restored in the 1980s and today houses a collection of 19th century art. A estribor, el Museo d'Orsay es la antigua estación del suroeste. Actualmente es un museo en el cual se exponen obras del siglo XIX. A Triborgo, il Museo d'Orsay è la vecchia stazione del sud-ovest, dalla quale partivano i treni per il mezzogiorno della Francia. È oggi un museo nel quale sono state riunite alcune opere del XIX secolo. Steuerbord Musée d'Orsay. Von diesem ehemaligen Südwestbahnhof aus fuhren die Züge nach Südfrankreich. Heute ist er ein Museum, in dem Werke aus dem 19. Jahrhundert ausgestellt sind. 右舷是奥赛博物馆，这里原是西南火车站，开往法国南部的火车从这里始发，后成为19世纪艺术博物馆。 لا بو هون سجا غورغي يرو لا تا 퇴라 뭐 다 수직 날리기 나도 막 거라 랍다 트위서 더 도디 더 알레 랍다 이거 들이 가야 돼 À Babord, palais du Louvre. Ce fut dès le XIIIe siècle la demeure et la forteresse des rois de France à l'écart de la populeuse cité. La grande galerie du bord de l'eau abritait une grande partie des collections du musée amassées principalement au cours des conquêtes. The Louvre has greatly evolved as it has been variously enlarged, destroyed, rebuilt, overloaded, burnt, and built again to become what it is today. A Babord, el Palacio del Louvre. Desde el siglo XIII fue la residencia y la fortaleza de los reyes de Francia. De Felipe Augusto hasta nuestros días, el Louvre ha sufrido profundas modificaciones. Actualmente, el Louvre está nuevamente en fase de ampliación y restauración. A Babordo, il Palazzo del Louvre fu dal XIII secolo la residenza e la fortezza dei re di Francia. Lontano dalla popolosa cité, la grande galleria che costeggia il fiume ospitava buona parte delle collezioni del museo, accumulate principalmente nel corso delle conquiste. Babord, der Louvre. Im 13. Jahrhundert war der Louvre die Festung der französischen Könige, weit abgelegen von den populären Wohnvierteln. In der von der Seine aussichtbaren Ufergalerie war ein Großteil der Kunstschätze untergebracht, die im Laufe der Raubzüge erbeutet wurden. La Escuela de Bellas Artes y el Palacio del Instituto. Fue construido en el siglo XVII para Mazarin. Es la sede de diferentes academias e institutos. A Tribordo, l'Accademia delle Belle Arti e l'Accademia di Francia, il Collegio delle Nazioni, costruito da Levaux nel XVII secolo, con la sua facciata semicircolare. Steuerbord, École des Beaux-Arts, Palais de l'Institut. Das Kollegium der Nationen wurde im 17. Jahrhundert von Levaux für Mazarin erbaut. Heute ist das Palais Sitz der Akademien und des Instituts. 右舷是美术学院和学院宫，是 Levaux 17世纪为马萨曼所建的，现在是法兰西学院和武大学院所在地。 En amont du pont des Arts, premier pont métallique de Paris mais reconstruit depuis, l'hôtel de la Monnaie présente sa façade janséniste. Au milieu de la façade, une porte de du chiffre de Louis XV en bronze. Une
de la cité. Paris, qui s'appelait encore Lutèce, était limité à la seule île de la Cité. The Ile de la Cité, Paris, was originally confined to this island alone, the island of the city. La isla de la Cité. En su origen, París, que se llamaba Lutecia, se limitaba solamente a la isla de la Cité. Questo è il cuore della capitale, perché Parigi, quando si chiamava ancora Lutezia, era limitata solamente a quest'isola. Ile de la Cité. Zu Beginn, als Paris noch Lutetia hieß, reichte die Stadt nicht über diese Insel hinaus. 西带岛，最初的巴黎叫 Lutèce，范围局限在西带岛。 Le Pont Neuf est le plus ancien pont de Paris, en 1606. En son centre, la statue équestre du roi Henri IV, roi de France, qui mit un terme aux guerres de religion. The Pont Neuf, its construction was completed in 1606. At its center point, the equestrian statue of King Henry IV, who put an end to the religious wars. El Puente Nuevo es el más antiguo de París, finalizada en 1606. En el centro se encuentra la estatua ecuestre de Enrique IV que puso fin a las guerras de religión. Il Pont Neuf è il ponte più antico di Parigi. La sua costruzione fu terminata nel 1606. Nel suo centro, la statua equestre di Enrico IV, re di Francia, che mise fine alle guerre di religione. König, der den Religionskriegen ein Ende setzte. À bâbord, le palais de justice, reconstruit par Napoléon III, il étouffe la Sainte-Chapelle, joyau de l'architecture gothique du XIIIe siècle au temps des croisades. Sur le plan architectural, cet édifice de pierre et de verre représente un équilibre parfait de magnifiques vitraux. To port the Palais de Justice, rebuilt by Napoleon III, it surrounds the Sainte-Chapelle, a jewel of Gothic architecture from the 13th century. Architecturally, this edifice of stone and glass is a perfect balance of magnificent stained glass windows. A babor, el Palacio de Justicia, reconstruido por Napoleón III. La magnitud de este edificio se impone ante la capilla, joya de la arquitectura gótica del siglo XIII. Este edificio de piedra y de vidrio representa un equilibrio perfetto con magníficos vitrales. A babordo il Palazzo di Giustizia. Ricostruito da Napoleone III, questo edificio racchiude la Sainte-Chapelle, duecentesco gioiello dell'architettura gotica, del tempo delle crociate. Sul piano architetturale, questo edificio rappresenta un equilibrio perfetto di pietra e di vetro. Backbord Justizpalast. Dieser von Napoleon III. Wieder aufgebaute Palast umgibt die Heilige Kapelle, ein Kleinod im gotischen Baustil des 13. Jahrhunderts zur Zeit der Kreuzzüge. Architektonisch gesehen wurde bei diesem Bauwerk ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Stein und Glas bewahrt. 左贤是法院大厦，由拿破仑3世重建。院内有一座13世纪十字军时代哥特。 The statue of Charlemagne, Emperor of Europe. Below ground, traces of ancient places of worship. Nuestra Señora de París. El Parvis es el punto kilométrico cero de las rutas nacionales francesas. La estatua que podemos apreciar es la del emperador Carlomagno. Las excavaciones realizadas permitieron descubrir vestigios de culturas antiguas. Notre-Dame de Paris. Il suo sagrato, Parvis in francese, deriva dalla parola paradis, che significa paradiso, ed è il punto chilometrico zero delle strade nazionali. Lungo la riva potete scorgere la statua dell'imperatore europeo Carlomagno. Notre-Dame de Paris. Im 19. Jahrhundert wurde der Platz, der Kilometerstein Null aller französischer Nationalstraßen ist, umgebaut. Entlang der Uferstraße sehen Sie das Denkmal Karl des Großen. Und unter dem Platz wurden Überreste von Bauten der Antike gefunden. Notre-Dame de Paris fut construite en 1163 par le génial architecte Villard de Homécourt pour l'évêque Maurice de Sully. C'est une cathédrale symbolique de la période gothique, comme celle de Chartres, Amiens et Reims. Notre-Dame de Paris was constructed for the first time from 1163 by the architect Villard de Homécourt for the bishop Maurice de Sully
It is symbolic of the Gothic period, along with the cathedrals of Chartres, Amiens, and Reims. Nuestra Señora de París fue construida para el obispo Maurice de Sully por el genial arquitecto Pilar de Aumecourt. La catedral fue terminada en 1330, como las catedrales de Chartres, Amiens y Reims, donde Nuestra Señora de París es expresión del arte gótico. Notre-Dame de Paris fu costruita per la prima volta a partire dal 1163 ed in 75 anni da un geniale architetto, Pilar de Aumecourt, per conto del vescovo Maurice de Sully. È una cattedrale simbolo del periodo gotico, come quelle di Chartres, Amiens e Reims. Die Kathedrale Notre-Dame de Paris wurde im Jahre 1163 von dem hochbegabten Architekten Pilar Aumecourt für den Bischof Maurice de Sully errichtet. Sie ist eine der großen Kathedralen der Gotik, so wie wir sie aus Chartres, Amiens und Reims kennen. 巴黎圣母院是1163年由杰出建筑师伊莱尔·德·欧梅古尔为叙利主教所建，它与沙尔特、雅眠和汉斯大教堂同为哥特式建筑的代表作。和面对面的两家19世纪剧场。 À bâbord, la conciergerie. Vestige du palais des premiers rois de France, la conciergerie devint prison sous la Révolution française. La salle des gardes et la salle des gendarmes présentent une architecture digne d'empereur avec colonnes, piliers, voûtes et ogives. Under the French Revolution, the architecture of the Salle des Gardes and the Salle des Gendarmes is very interesting, with its Und am meisten fotografierten Sehenswürdigkeit geworden, die gerne besucht wird. Vom obersten Stockwerk aus hat man in 310 Meter Höhe einen wunderschönen Ausblick über die Stadt. 左贤是埃菲尔铁塔，铁塔是本世纪初古斯塔夫·埃菲尔为世界博览会而设计。金属结构的塔身有3层，照明十分巧妙。而原来的照明是1925年雪铁龙设计的。自1战起，铁塔一直被作为发射塔。 À tribord, quartier de Chaillot, la colline aux 8 musées. Son palais abrite les musées de l'homme, de la marine, des monuments français et du cinéma. Ce quartier abrite aussi de nombreuses ambassades et résidences. To starboard, the Chaillot Quarter, 8 Museum Hill. Chaillot Palace houses the museums of mankind, of the De Francia y el del cine. La visita comprende también el Teatro de Chaillot, la Explanada de los Derechos del Hombre y los Juegos de Agua. A tribordo, quartiere Chaillot, la collina degli 8 musei. L'omonimo palazzo ospita i musei del mondo, i monumenti francesi e del cinema. Questo quartiere è inoltre sede di numerose ambasciate e di eleganti dimore. Steuerbord, Stadtviertel Chaillot. Heute sind hier das Anthropologische Museum, das Marinemuseum, das Museum der französischen Baudenkmäler und das Kinomuseum untergebracht. Diese Stadtviertel liegen ebenfalls zahlreiche Botschaften und Residenzen. 右贤是沙右区，这里俗称8大博物馆高。 Viene da una battaglia del 1942. Brücke Pont de Birakem. Die Brücke wurde nach der heldenhaften Schlacht von 1942 der Freien Franzosen benannt. Birakem 桥，这座桥因1942年那场战役和科尼将军领导的自由法兰西战士而得名。 À bâbord, Pont de Seine, ancien quartier industriel qui a subi une manhattanisation dans les années 70. To port the Pont de Seine, the former 야, 당这份做了的，人家那都出息的噻，人家都做事也不做事。当你碰到碰不来的，那份做。呀，查了我们送的啥？No, no, 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 no. Hadi çilo kala seri. Dur hadi. De peşerini park etti. Aşağı. Hadi geç oğlum. Aşağı kola. Aşağı paydu.
내내 소시야? 네. 망고스 셰프 저걸. 네. 용이야. 산디야. Ja, Junge, du hast 아, 저 튀길 또 네네. 네, 레스데. 나 쇼미 버리 레스데. 네네 망고도 되거든. 야, 나 아주 잘해. C'est un maximum qui faut l'ouvrir notre plateforme avance, por favor, merci. लो ठीक मार पैसा रेट गिहा उर लोई में लो ठीक मार ता पैसा रेट गिहा उर रेट खाट से ता आजु दे ता आजु दे 쉐 리브나라 와 토문데 파지다 왔다 파지 띵으로 와 네 와우 Vitesse de l'opportunité. Vitesse. Vitesse. 탕아스 버러 슈 리벨 저기 강라 립 강라 슈바 립나 쮸바 야 어디래다 네 Han har jorden i second floor ता फर्स्ट फ्लोर दे다 ता데 ता खार खार तो दे다 ता 아주 가 세컨드 플로어 리유 저월 같이 세컨드 플로어 리유 Kızı da. 용산배 따따따따 카르톤도 요거다 맛이 늦어 전화 찾아다 그러다 요랑 어디? 카르톤도 파니바다 타릉부터 잠을 하친다 오래 파니 강라다 강라 엔데친 카르카톤도 엔데친 따다 요다 뒤주요 말해 통데 La dévastation c'est Chimba Hartons. Te goji tu. 통세 Chimba Hartons. 이시 교다. 이시 따자 배대게. 디나 배셜루라 어디? 루레. 아, 루레 배셜 어디? 통데 이시. 내빠 kokpana. 근데 나 이시 된다. 나 아직도 뭐 맛있다 싶어. 아직도. kokpana 파는. 파지. 리마 puta. Dann weiter rechts. Rechts. Está tudo de uma vez. Stop. Warte nach vorne los. 더. 디스니 타는 시 어떻게? 어머 이렇게 갈래? 네가 진짜 나 내가 가도 내 폐게 디셔 폐게 폐라 가우듯이 동네 딜라 가우듯이 딜라 가우듯이야 아니 이거 딜라 딜라 거기 좀 돼. 한 집에 가야죠. 어제 나한테 통화를 말 걸어. 말이 가지 라디 포스. 거기 라디 포스. 아. 레시 여기디. 이제야. 다 देखो 이거를 뚜기 나리 뿌리에 1 2 3 가데. 거라게. 아. Hadi be içiyoruz. Ama şu
야, 자. 다시. 저다. 아, 네. 다 디디르셔. 에펠 타워기 바로 디사들. 마셔 디사로. 마셔 되고. 네. 다 사수 다 밥자이. 페트롤 좀 하러 갔어. 아, 자기 가서 파주는 줄 알았는데 미션 밥시. 야, 다 밥자이 뭐다 사수. 다 페트롤 사수 다자이. 바이 바이야. Bye. Enjoy Bye. your holidays. Same to you. 다 내리자도. 다 밥이 받대 치러 되다. 다 혼술래 될때. 니푸. 다 혼술래 될 거네. Big family 가서 돼. Big family 가서. 다 가서 부페 사갈 있는데. 갑도 줘야. 갑도 줘. 계자디가 잘. 시도마. 데 부페는 바데. 니 민디요 보셔라 지단. 다 부페서 할 일 봐. 샤디 됐다. 네. 빨리나. 뭐야, 저거 물을 맞아 다 돌리게. 수진아 너 서울다. 야야 수진아. 아. 집에 무슨 벌도 집에도. 빨리. 똥을 먹어. 제만에 똥을 먹어. 누구도 안 됐다. 안 됐다. 근데 dele era assim por preparado. Olha, amado chef, por chef special case. 제야. Sushi, ceviche, jeche, por special case. Tá, mas por خلاص هذه. ايش ماما 아주 스페셜 수시 스타일이지. 수시나래. 뭐를 잡고 수시나래. 이제 아주 스페셜 요지. 어떠서 bedde anlage gels. 아네. 이시지 주에?
딱 가릴라이바 이슬라이바 무대요. 진짜 무대에다가 참. 이슬라이브도 딱 부피디 람자 커피도 돼요. 아니 이게 누가 되래래? 얘는 커피인데 봐. 야, 당연히 저도 나라. 이거를 되어도 양 시단 시작도 되시니. 당연히 로도데. 아니 교비 총송 다시 마시 카메. 다들 당장 저 스피드 될 때다 혼자 거리지 잡. 레마서 혼자. 히슬라인 봐 혼자 레마서 많이 날 혼자. 어디 있다 혼자 배다. 되디샤. 교비초소 아 양봐 당스 저디 나라 나 저디와 아니 다 안 빙게상이 로드리 Я долез на чисто класс. Али. Что даже чукчича, чуне смётода. 가자래. 죽주에 그거 싶지 않았어 무슨. 죽지를 뒤에서 없어요. 가진나. 죽지를 뒤에서 없다. 그거 싶지 않았어 거였어. 말해. 나래도 고셔도 기셔라시. Ze wordt blij en comment. 아유, 맞다 버리. 아마 진짜다. 야다. 수유홈리스서 나가지. 홈 수유홈리. 레스 오다 나가시네. 아.